Maya pa oras kabalit. Ayan tabing mabilog ang persa ng GNN TV44. Pabyela rin makapanahon at lokal istoryang dapat yung abalo. Kapabilatan ng garantisado, kumpleto ang pambalansi informasyon. Ore ni Purem balitang may kalap yan ng Miyerkules, October 29, 2025. Yako po ibeniginto at iti ing News Force, Pampanga. Kikatane mga silipa ng Bayong Investment Hub, King Ciudad Angeles, King Report ng Patricia Mamamon. Formal nang inilunsad ng AC Emerald Real Estate Corporation ang Emerald Suites, isang modernong 5-story condominium na layong magbigay ng abot-kayang tirahan at matatag na investment opportunities sa puso ng Angeles City. Today, our development company proudly unveiled the Emerald Suites, a 5-story modern condominium with a limited number of residential and commercial units, gated with amenities like the clubhouse, pool and parking, and most importantly, affordable for the investment. Ang proyekto ay bunga ng matagumpay na partnership ng Del Rosario at Mangyo family na kilala sa kanilang contribution sa real estate industry sa loob ng mahigit 3 dekada. Emerald Suites is being developed by Angeles City Emerald Realty and Development Corporation in partnership with the NS Mangyo Group of Companies, the same group behind the Lakeshore in Mexico, Pampanga. Matatagpuan ang Emerald Suites sa Friendship Highway Corridor malapit sa Clark International Airport, SCTEX, at sa mga pangunahing establishmento tulad ng mga kainan, paaralan, ospital at pamilihan. Tampok dito ang mga gated amenities gaya ng clubhouse, swimming pool at parking area. Ayon sa developer, ang mga unit ay dinisenyo para maging flexible. Maaari itong maging 1 or 2 bedroom unit na may work from home layout at covered service area. Gagamit din ang proyekto ng imported steel technology para mas matibay at mabilis na construction na may kalidad na maihahambing sa mga mamahaling condominium projects. In steel construction, we decided, though alam namin concrete is more economical, but we decided to go with steel kasi nga mas mabilis because we want to show our clients na mas mabilis ang turnover. So hindi namin kailangan antayin mag-cure yung semento kasi yung per floor, halos every month meron itatayo yung flooring dito sa development. Sa paglulunsad, inanunsyo ng kumpanya ang 20% discount para sa unang 20 cash buyers ng residential at commercial unit. The unit price, both for residential and commercial. Actually, Alan said, hindi na po 20 yan, mayroon nang nabenta, sabi niya. Congratulations, Alan. Ayon sa mga developer, ang Emerald Suites ay hindi lamang magiging isang place to call home, kundi isang matalinong investment na magbibigay ng sustainable returns sa mga may-ari. This is Patricia Mamamon on the spot. Banga siguradong safe na rin magbiyahing ening daon, gewaing random drug testing, kareng mamasada at operator, king mabalakat ay ni-report. Banga sigurado yung kaligtasan dareng biyahero ngening papalapit a daon. Gewang ngening Lunes, October 27, ning Oplan on the spot. Keti king mabalakat bus terminal king barangay Dawo. Peni muna ning Mayor Attorney Jel Aquino ing aktibidad kaya duangan din na Police Lieutenant Colonel Efren David ing hepe ning Mabalacat City Police at reng tubod ibat king Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB at Land Transportation Office. Di pa ilalamla king random drug testing reng bus at UV express drivers, konduktor at operators bang asiguradong alang gagamit pagbawal a droga king danya dareng mamasada. Kayag na naniti, sinuri mo naman yung kondisyon dareng bus ating pamanuki kareng traffic at safety regulations. Agpang kang Mayor Aquino, balabalaw sing pamagbante kareng terminal ang gaking mayaring daon. Banga sigurado yung kaligtasan ating masalese biyahe dareng pasahero papunta king karelang probinsya. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tuto, King Balen, susunod. Bayong pamagkilala yung ginawad king GNN TV44, king balaw sa pamagpangalat, makabaldugang impormasyon, karing may malen, ay ni-report ng Patricia Mamangon.
Pera nga lang ning City Government ng San Fernando ing GNN TV 44 Pampanga, kingganapan na recognition of top taxpayers 2024 and Stakeholders Day. Aganapan nganing October 28 kay tiking Mini Convention Center, Heroes Hall. Dini na niyang special citation ing Kapampangan Station bilang pamagkilala king balaos na niting suporta at pamagisan metong kareng lokal na programa at inisyatiba para king panyulong ning komunidad. Itong yung pong ining event, uno ka rin pasalamatan tala, didinan talang galal, itang importansyang kontribusyon na po din balang taxpayers. Kinilala yung GNN TV 44 bilang kayaduangan ng syudad, king pa magpakalat makabaldugang impormasyon at serbisyo publiko, Karen Fernandino. Tinanggap king Amanuang Galal, Benny Ginto, ing General Manager ng GNN TV 44. Meg-present naman king Amanuang sertipiko dina City Treasurer Mary Ann Bautista at City Administrator Michael Quizon. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Atin pa mga paling balita king pa magbalik ng News Force Pampanga. Babiya ko po yung Maya pa oras keng GNN TV 44 Pampanga, king karelang kadwang pulot adwang anibersaryo. Ing GNN TV 44 o ing dating Infomax Channel 8, amibayit kete king Ciudad San Fernando inyang 2003, ing menimuna at ang gangeni, manatili king pamamaya makabaldugan at maulagang balita para karing Kapampangan gamit ing amanong siswan. Magsilbiya pong tete ing istasyon ban ipayabot karing kabalen ding maulagang impormasyon at dapat tamong abalo, king patas at balansing paralan. Ing GNN TV 44 Pampanga, magsilbiyang kayaduangan ng City Government of San Fernando, ban ipabalo at idake la rin programa at proyektong gagawan tamo, ban lakwas lang dakal ding makinabang at midinan kebaluan karing kekatamong susulong king syudad. Pasibayo, happy 22nd anniversary GNN TV 44 Pampanga. Isunduyo sa ingustong pamagbalita para karing Fernandino, para karing Kapampangan. Luwidya ing istasyon para karing Kapampangan. Luwidya ing GNN TV 44 Pampanga. Luwidya ing Ciudad San Fernando. Dini pa rin balitang dapat tamong tutukan. Kaya katani amang silipan ng bibidang Christmas centerpiece ng SM City San Fernando Downtown, king reporting. 5, 4, 3, 2, 1! Paskong Pasko na ketiking SM City San Fernando Downtown. Opisyal na ang sinimula ng Christmas festivities at SM. Isang taunang selebrasyon ng pamilya, pagkakaibigan at sama-samang kasiyahan ngayong Kapaskuhan. You will have a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the house with boughs of hope. Ngayong taon, hindi lang ito tungkol sa tree lighting ceremony. Mas pina-festive ang holiday sa dami ng fun at heartwarming activities na pwedeng enjoyin ng pamilya at ng barkada. This year, aside from our annual tree lighting ceremony, we're bringing you
more holiday activities for families and friends to enjoy, creating lasting memories together. Ayon sa pamunuan ng SM City San Fernando Downtown, ang selebrasyon ay paalala ng family ties at meaningful connections tulad ng ribbons na bumabalot sa ating Christmas gifts. Simbolo ito ng pagmamahalan at pagkakaisa. Theme natin this year is a very Merry Christmas because we feature a big bear sa likod ni Rudolph. You can take photos. There are several days na nandito si Santa, no, with the reindeer, so you can take a picture with Santa also. This is Patricia Mamangon on the spot. Kaya katamong pakibaluan ng bili ng panahon king lalawigan, kilob ng 24 oras. At long weather system sing salukuyang mamapekto king bansa, ing northeast monsoon o ing hangin amihan araranasan king extreme northern Luzon. Ing ITC o intertropical convergence zone naman, ing mamapekto king southern Luzon, Visayas at Mindanao. Pauli na niti, makaranas la namang mauran na panahon. At panauliya pining easterly so mapalingangin naman ang manibatan king dagat Pasipiko ing mimiral king maragula party ning Luzon. Inya naman mapali at malisangan na panahon dapat atin murim bigla ang pamanuran. Alanay mga kakitim pag-asa abayong low pressure area kilob at luwal ning Philippine Area of Responsibility. Kabalen maging parti ka kay pamagbalita ketiking News Force Pampanga na anumang kaganapan, issue o reklamo kay kay lugal, malyari mong ikwento isumbong kapamilya tandareng numerong mayakit kay kayo screen. Malyari mo namang mag-post kay kaming Facebook account. Balo mo, impe ka maulagang regalo nga biye mo, karing kang kakaluguran, kay kang oras. Pag-umpisan mo ng gugulan, maulagang oras mo, kaya bering taong malapit, kay kang puso. Uling 57 days na mo, Pasko na. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44, iadinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo karing sablang Kapampangan. I'll venue lang ining Miyerkulis ng may kalapay istorya ketiking probinsya. Yako po ay Beniginto at iti ing News Force Pampanga. Balitang tutu, King Valer, susunod.